Di çarçoveya hemleya navdewletî ya Şazaroj ji bo rakirina tundûtujiyê li ser cinê çalakiyên curvecur ve hatin lidarxistin. Ji aliyê xwe ve Meclîsa Jina Sûrî werkşopeke bi navê Çima tu tund e birêve eber. Ulgorî berpirsa Meclîsa Jina Sûrî got çimkî mêr gunehkar dibe bi karanîna tundûtujiyê li ser cinê pêwîst e em nerînê mêran bibîzin. طبعا بمناسبة الحملة العالمية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة اللي بتبدأ بەبوونەی هەڵمەتی جیهانی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی دژی ژنان کە لە 25 مانگی 11 تا 12 بەردەوام دەبێت وەک ئەنجومەنی ژنانی سووری چەند چالاکیەکمان ڕەخستووە کە تێیدا ژمارەیەک لە پیاوان بانگێش کردووە پرسیار دەکرێت لەوەی کە بۆچی چالاکیەکان بەو شێوەیە دووبارە دەبنەوە بەڵام بەشداریکردنی لەلایەنی بەرامبەرەوە پێویستە. آراء ونسمع مقترحات. هەروەها ناڤەندا سمارتێ ji bo tenduristiya psîkolojî û geşepêdana mirovahî hin çalakiyên sporê li dar xistin. Ta got diyar bikin tif ferq û cudahî di navbera jin û mêr tune ye. خوازن توعيات أنا شكر كنت منطقة جزيرة ده هيك جوانا حق المرأة في الميراث في فترة دي شازدر وجنج بو العنف القائم ضد المرأة ما خست أم بحسا رنجا كي تاني يمكن ما خست أم بحسا في رنجي دريا مباركة جو كده تشيكن بين الدفري قادة جبن بخوازن درنجي خبق هيرن قلك عالمة دريا تواصل اجتماعي را جبو قلكي سربي مجاري بسكنه. Hemleya Şazaroj ya navdewletî ji bo dijî tundûtujiya li ser cinê ji 25 meha yazdan dest pê kir ta 10 meha 12 tê de gelek çalakî têne ildarxistin. Dara Berekat, Kurdsat News, Qamişlo.